Impact News na Tayol Khuding Yoy na Sandok Chaba program Impact Health Link for Healthy Manipur hariba program asibu miyang tabiriba mayambu Joyshree Usham na ahanba magtada taram noktari haukiba episode ta keyhole surgery on hernia hariba asigi matangda khana nei nakre ngasi gi episode asida akhoina pujarakli ba topic asi hayeng October gi tang tara asida malempumbada World Mental Health Day haina observe tawgdori ba asiga mari laina bani hiram asida takpi tambina bagi da magta Impact News ki studio da lengshin juna leire Dr. Ranita Athokpam Psychiatrist Thoubal District Hospital Thoubal dagi ahan ba magta da Dr. Butaram nokchari Doctor hayeng si aina hojikta su panjakre malimpumbada World Mental Health Day haina palan tawgadauri hariba World Mental Health Day palan tawkhibasi kamaina hawrakhibano kari maramdagi no haibadu ahanba maktada doctor na khara sukaina thambiu phani ai thamjage akoina mayamna mamangda su World Mental Health Day na tabako akoigi physical health ka mari leinaba World AIDS Day World Hepatitis Day asina chingma mayam ama tabiram lagani sumain tawgana khoigi mioibagi health sisu physical health si kaktang natabanina mental health sisu mioibagi health ki manung janbanina akoina mental health ki maroi basi khangaba matungda World Federation of Mental Health hariba international gi oiba body asina 1992 dagi hauraga World Mental Health Day ase pangthokpa haurakpani 10 October da masigi matung tarakpoina chahi khudingi hairiba numit 10 October asida theme amamam ga loinana World Mental Health Day se pangthokuna lakli adu masi hairiba day numit asi World Health Organization asu yamna support tawbiba dugumlaba numit amani duga masi pangthokpagi maruiba akoigi pandam khardi lei haitare mental health ki maramda miyam sinba thungna masi matangda awareness pina ba hona jaba adi masiga mari lainana event kaya ma pangthokpa aduga masina maram oiraga ngasai gi stigma discrimination mental health ka related oiba stigma discrimination ji amna leibani na ko mental health day je observe tawraga stigma discrimination handana ba hona ba sigumba pandam mayam se phangna bagi damakda World Mental Health Day se leptana pangthok jarpan yam nungai ji doctor do handak chahigi World Mental Health Day se asigi kano theme asi karino se haipet na thapi mental health in the workplace haiba handak chahigi theme asi yamna matam sigadi yamna chunaba theme ne na ina thamjani the doctor ani subada mental health haibase karino akoina di mental disorder gi matang dadi wakhan pukning gi oiba laina gi matang dadi yamna tab phangjare adu mental health haibase di si awareness kya leitriba male haijariba doctor adu mental health haibase karino haibase khara sugaina mung takpiwa akoigi just like physical health ko physical health ki maram dadi mi myam se yamna ayambana khangnareba mental health haragadi karino gaina myam se ingangak na bagumba madum thengna jai ko just like physical health mi magi mioibam gi body da mental health sisu leiba tabani ba haidi physical body du ubagi wani mental health di ekoi manung da leiba pot oibani na brain gi manung da pungding wakhan na sa boibani na ubadi ngam da ba adu haiba mental health haiba sisu pokpa da gi hauna du mioiba maga loina raklabani aduga khoina mental health se khoina kayam chawi kayam pai se khoina on ba yadraga su masi phana lei haiba se khoina kamaina khange haiba matamda mentally healthy oiba mi amana ko mana realize to his own potential haidi magi potential ma se larik makka tamazu kyam yam tamangam ni magi larik tamak pada oiro example macha ma haijabani ko magi own potential khangmangam gani aduga mana thaba ama torok matam da su larik tambadabu oiro thabak tobudabu oiro mai yam productive oiba mawong amada tawthorakani mentally healthy oiragadi ko aduga mana society da magi relationship se mi tinabadabu oiro mi ga loinabadabu oiro magi behavior da kaida yam healthy oiba adugumba mayam ama uthorakani sugumba mayam si daga normal stresses of life la ko matam da hi mioibagi punsi se awaba nungaiba animak sina pullaga sabani na akoina awaba ma thengnaba matam da khangmangamdana leikiba adagi nungaiba ma thengnaba da kaina nungairaga depression sakhiba su dum yawi haizariba normal stresses of life la ko matam sa kop to bungamba mi do adumaina leiragadi koina mioiba do mentally healthy oire na koina loguni doctor amka example oina panjabada angang singsina metric paikha or class 12 exam go loira kanda as ai marks yamna phangbam thoi aina top tagadabani en khanjaraga expectations me yamle me family dagi adagi phangbangam ngamdabadagi depression chatuna suicide ka tori baje asi mental health se hantarak padagi ne haiba tari hoi magi coping skill do yamna son boy ba dona magi stressor oi ba psychological cause ne ba horen depression ni matang da laksage go mental illness haiba ji koi
मासे हाना पुरा नॉर्मल ओइरमगसु डिप्रेशन हाइबसे अखोइना मरम मयाम अमदगी थोकप यायबा हाइबदी जेनेटिक कोज हाइदी मागी ई मरीदगी ओइरकपसु याय नत्रगना साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर मलाकपदगी हाइदी फॉर एग्जांपल एग्जाम द मार्क वांग यामना वांगना फंगदबसे मी खरददी as passport already yare na haraw na 30 division or dum haraw ram yai ko adu mi khara dadi nga sai position try to zaba yamna hopeful oi bangang khara dadi 80% lak padu su mongon da yam ning bakai ningai oi ram yai ba sugum dadi mongon da psychologically yam impact ama lakhiba psychologically yam stressful oi ba condition ama thokhi ba yai sina maram oi raga magi brain da changes mayam la akanda ngasai gi depression ar pe this doctor ne panbikiba mental health haibadi positive oiba dagi any stresses mayam do phajana mayok na bangamba adu kumba quality chen basine haire adu mental illness ka mental health ga anigi lainari ba mari si ju khara takpiu doctor mental health haibasi physical health kumba ai nga sai su haizagre ko adu mental illness haibasi na pukning wakhal gi oiba anaba mayam amane disorder mayam amane ba masigi manungda mental health sondharaga su mental illness narak bagi maram amadi oi adu mental illness haibasi mental health sondharak pa khaktana di oide mental illness narak bagi maram sidi mayam ama laigre ngasai single cause na te haizari ba samna hairba da yam line hairba da mayam yam toina khangna ba khoi typhoid na ba ina ko malaria na ba bu hairasu typhoid na ba is di khoina medical model da salmonella typhi na mahik ama khak se khoina chaba da yaw khor kana narak pane ba tumai tong da na khoi gi mental illness di mahik na na ba di na te ba khoi magi cause mayam ama punjala kanda genetic factor the psychosocial stress haibadi exam mark wangna phangda boiram bi yai maga yam nungsiba mi ma kaina boiram bi yai parents kaina boiram bi yai physical abuse sexual abuse ko suguma mayam financial constraint unemployment suguma mayam psychological stressor ohin bi yai adigi adu oire hairaga su magi yamna kano se environmental factor magi supportive system je social factors yam strong oiramagadi mangonda stressful condition lairaga su ngasai magi family member duna yam supportive oiba oiramaba adagi di magi imung manung na yam minung shoot pi ba tawragadi mangonda wari sabi ba khot pi ba thogot pi ragadi ma nadaba su dum yai haiba adu ngasai brain da su chemical myam ama lairi bo ko khoi gi neurotransmitter ko we khoina serotonin dopamine norepinephrine kaina sugum bagi balance sikaira ga su nar pa yai ba aduna khoina hai mental illness na ba is a single cause na te cause mayam punjalaga biological cause psychosocial cause si mayam je punjalaga to brina bio psychosocial model of mental illness aina dumaina khoina tham si mayam je kanogi mental illness oil causes causes am khatang na nai hai bidi yaroi ba stress thoga su ngasai gi mai coping skill ya wanga di mai supportive family support like ta ya wanga ga di mai friend circle du na yam support to biraga di understanding wa ga di dum na gi da basu ya ba mai mentally adum strong oi khalak pa ya ba that's why matang si da doctor di model di da loina pan bi khre adu tar ga aina haijaning ba mana hojikti internet usage ko sina global world it's a global platform on han khare ko aduna cultural factors haidi akoina sum kano net ko mada yenga tv cinema yenga sum foreign gi lifestyle yam pamjaba do akogi society na di du chunadre akogi akoi tradition ga di chunadre haijariba adu sigum matang sida khara teenager khara di frustration lagtana asomna smain taruga akoi sida yadri kari gi kaina sina zu factor amasu oyen gadra stress level wang khathan ba teenagers sing adum oi bi ai moina generation gap ni kaina khan ba mama teenager gi matang da yam interesting oi bi yam leikre teenager hai bi adolescent period se marui ne moigi puberty lakwa matam dagi horaga 19 years wai bause adolescent period sidi mangonda childhood matam dadi angang je khoini yam pingai dadi mama papa da attach tawraga dum cling tawraga leibisi ubiram gani ko khara khara chawrak padagi school khara karak padai my friend circle tina ba hairak ba kholak ba sum tawrani de adolescent period my puberty lakhi badagi di hormonal change myam ama la ane ba adu nga sai gi mama papa da yam attach tawram ba yam napamba mama mapa dem depend tawram ba do change la kanda mama na basing gane hena puning ba mi gi matau ne hena tamning ba ma ji kananu ga ina magi identity si yam marui na ga khalak pa duga family gi mina ngang ba halam na ngang ba sina kya taning da ba duga sona kan gi friend circle ade mana panjaba idol ga si lairak pa dugi matau tam na ba honarak pa sugum ma yam si la ko matam ne adolescent period tadi aduna masigi matang di dum adolescent crisis hai khoina yam toina thing nei do sugum basina henjala aga di khar makai to du di khoi normal ne law gani adu yam henjalak ta na ma won da pain da badu henjala aga di mental illness lak pa yai substance abuse lak pa yai ni sa sa ra pa yai do hari basi adolescent crisis se asi kana nupa na hen bra nupi da na hen bra yeng adum hoi nupa da na khar budi help lay do ro so nupi da su dum thok ningai thoi hai ningai di lekti okay adu doctor hariba mental illness mayam se akhoi gi khunai haidra iramdam sida magi kano kyam common oige si doctor ama oina
mafam Manipur na khar heli India na khar heli America na khar tai haibadi kaisu leite ko globally dum chap mane haibadi male female equally affect tawni race ta depend tawde geographical area da affect tawde some example khara pallabada koi gi mental illness depression hai yam common noiba lifetime prevalence 5 to 17% mi megi life ta ai huzik depression na de hai be wani ba mi megi life ta ma onda narak pagi rate se 5 to 17% ne ba adagi di OCD na na ba su lei ko obsessive compulsive disorder kai na wakhanda charang na ga hanjan hanjan tawba adugum su 2 to 3% of general population da dum ubni adai koi psychosis ai ra koi kitang wakhan lekta da ba wakhan ta da ba ta ko out of reality ngawra phaira chappa kum hoi adugumba do na schizophrenia ko we koi gi medical term da na makoi su 1 in 100 adum leiba anywhere Manipur gera Japan gera America gera ko aduna yam common ne hai batare si mental illness adu targadi isaje mental disorder leire natraga igi family members se mental illness tagi nari hai targadi karamaina adugi laying pathap sing do kari no have to stack you doctor laying pathap ki budi hai bi laying pathap se koi Manipur gi oina haijaragadi Manipur gi oina haijaragadi koi gi mental illness e laying base doctor ma khaktang ne hekta laying bada chap magi mapung phaba oidi ba mabu laying doriba doctor sings na koina psychiatrist kaujare aduga horen psychiatrist sing na maruina magi leadership role lauraga ko hidak lang thak thaba khotpa patient admit tawgara na traga OPD basis te yengadra haibana chingba tawrani aduga clinical psychologist haiba group amazu lei mental health professional moina yamba psychotherapy akoi wari batai saraga ade mai therapy myam piraga layeng bagi mahung amasu lei aduna clinical psychologist ka wi aduga psychiatric social worker raina horen mental illness kara phagala kan magi rehabilitation ni matang yaura kan do ko koi psychiatric social workers inje mogi role ju amna chawi aduga psychiatric nursing aina tongana su lei haibidi koi mental health gi na bagi mong se atopa na bagi tang mana dam ni na atopa nurse man he handle to buda ngam da basu dum lei haijari ba aduna psychiatric nurses psychiatric social worker clinical psychologist aduga psychiatrist hai ba team members sing se sina punna yamna mapung phana layeng ga dam ni do Manipur gi oina di akoi rims ta yam phajana dum leire jenim se yam phajana leire district hospital da hairaga koi Thoubal district hospital da su koi yam phajana dum layeng jari both OPD and inpatient adu ate topa district hospital khar da sudum asi khudong sa ba se dum phangam adu haibadi kano mental illness ki treatment laying pathap sing je mayam na cooperate tawraga kano treatment tawgada ba kano adu makhal gi laina ne de hidam ma cha hek phagani haibagi hidak si su ate na ba yam khena gre ba lai ho ma tawgi di khoi khanao ma na bagi di diarrhea ma tawgi di guli nimit mangani sarga phaba yai ko aduga mental illness is one of the chronic disease ne na lawe ba madi almost saba matam da se depression na re na khalaje mi mana han ma saba matam da numit ta cha dau na te ba tharom da char ka doi ne thani pan jar pe chahi ma jar pe even chahi ni ja be second episode amung la ga di he na sang dok na chahi manga jar ka ni third episode na traga fourth episode la ga di sometimes lifelong ja gi su yawi the life of fara ga di yam thuna bagala ga di khar tension ba budi yawi ko to na magi cost of treatment ji yam no wang ba aduna patient da masi burden na madi oye ba adu pumna magloira matungda family support like data arga di amka han gi doi ne ba family support like traga di relapse rate yam wangi relapse rate yam wangi habidi magi mental health ka mari di dum laina bani na haizari ba ina thina chaibi ba koina express emotion ko ko yam ka haina thina chaibi ba de ka haina over caring ocean ba su phatte moina changchat abuda loina bi bata ba na doctor hozik mental illness ki matang da yam khara kupna nei na khare do matang aswai da break ma lojage break ki matung da hariba October 10 da pangthokadar ba World Mental Health Day asigi theme mental health at workplace hariba theme asida maru aina panlaga discussion tawjage break ki matang da break ki matung da amuka hana taram nokchari Doctor hayeng si kano October 10 World Mental Health Day observe tawgudori ba asigi theme asi kari gi damakta mental health in the workplace haribano the workplace to emphasize hena piri basi kari gi no haibado doctor na khatam bi ai hakna nga sa su panjagre do di World Mental Health Day se 1992 dagi horoga theme maya mathang piraga sum lakhi bane do handak chahi is now World Mental Health in the workplace haiba sigi theme ma pirak pai se theme sigi maram da naina na ba sigi matang da phagat hana ba hotna ba du ne ba worldwide ki oina na hojiki matam gadi yam chana ba theme de na khanjai maram di
workplace hairadi kanone government gi workplace katana te ko khoina sida nainaza private sector workplace industries adagi school adi agricultural workplace financial workplace bank suma mayam se loina konsalak kadoini workplace hairaga ko khoi naina ba budi loina naina ba ngasi sida khoi ngamoi adubu workplace hairaga in general workplace sida kamai togeda mi mayam je khoi mioi bagi hai tare thabak toriba mioi bagi punsi tangkhai ma henadi workplace ta leirabane ba sumdra nei haisa laiba matam sida ngasai physical health budi ngasai yamna aware oi yamna su mi myam se positive outlook am leire chadana thakna tawna adu mari loi leini ko physical health phatraga su mental health phaba punte du mental health phatraga su physical health phaba banate ba aduraga su workplace sida ngasai hojik khoi globalization laiba khoi modern society sida di enterprise natra company gi example piro ko akhoi work pressure se yam leiba thabak suri ba employees sing se work pressure yam lei edigi moi marakta competition yam lei promotion kana bagi bu oiro moi gi boss na hairak pana bu oiro adagi di recent economic recession taugi badang asai gi thabak phangam ban ha kaya ma downsizing taugi gi ba company merger taugi ba outsourcing taugi badagi ko forced retirement ha koi marak thatna manipur da hairaga na government job phangda na private company mayam da thabak tawriba mayam mi lam da chalaga mingoina bangalore chalaga delhi chalaga mumbai chalaga tawjari ba dorogusu taw bai se magi thaba ma phange na nungai jari ni mentally my employment lei bai se financially sound oi bai se mentally tum well being ama lei jari ne ba du mayam tung sa gi downsizing tawraga thabak forced retirement piraga di mo na stress dum lei bata ni ko sisu one of the kenoni koi gi workplace stress ne hai bata re sisu adagi di akoi aduna koi company gumba enterprise gumba do ore aduga akoi government gi koi manipuri context haira gi samna haira bada koi department mami ngoina paludraga su any department haira ji medical oiro education oiro amo oiro ko adagi thabak taw matam da koi transfer posting gi policy je phasana leitaba khara mana dum kano taw hai tare nungai ba mafam anak ba mafam da dum leiba khara mana kaisul sangalai jada ba hai gadra dum mina lapna thabi bagum ba ko lapna tharaga su chaluraga su magi thabak taw ge na charuraga su magi leifam phasana leiram da ba hai tare office phasana leiram da ba communication khudong dum mayam leiba dagi mana tawjaning ma mayam do mai motivation handarak ba tandarak ba dagi stress makhalama adum oibi yai adagi di school da hairaga su khoi gi private ki school me ama lei government gi school me ama lei private ta lei bais na di khara akoi workload se khara helena do mayam salary yam de thabak ta di working hours di helakani sugum base som continuous tawraga di moi da sudum stressful life oira ka doine ba adagi ngasi ma khoi faminari se si gi news channel si sudum one of the private sector oira mone lojai ko so taw sida thabak tawbiri ba employees me amam gi su work place ta leiba stressful oiba condition me amam leram be hidok padi ngam da ba manungda conflict leiba ni khangde amani khangde working hours hen mani khangde flexibility leita bani khangde matam chana tolo pibi da bani khangde for example ko suma me am psychosocial hazards ko we khoina work mayam sina productivity na maro eraga mi do long term da di absenteeism lak pe yai adagi ma narak pe yai ko de productivity thabak ti present oiraga suma unga ga leibi yai thabak to phajana tawdo bi yai suguma mayam workplace stress ya mayam ma tholok pe yai ba jo si khitang natana si tholok pa se thingna bagi damak tani ba kamai tor thingani haiba se khoi gi employer sing se organizational level da bu oiro government ki level da bu oiro aduga private sector employer ki level da bu oiro different level da ko akoi gi kano se change ama porak na ba hotna ba workplace da magi kano se stress si handa na ba stress si handa lagadi mental health si fagala gadi mi gi productivity aduga output aduga society at large loina kana ba phanga ka doine adugi adagi adu khatang natana hojiki apart from that panjaning ba mana workplace sexual harassment kumba si stress da yaw ka doni ko maruina female staff singi di moi safety gi khara khanbi ba adi duty hours nungdang na pela kitang section na security guard natraga female staff yam draba na ani gumba di suhan ba ko adi mayum han bagi timing so gumba se khara safeguard to bi ba fai adugo workplace bullying su leita ba na te ko suguma mayam je koi makok thongba singna yengjan bi ba matam chana adagi di mi ama workplace da thabak henman badagi burnout lak pi ai ko suma magi subtle mental health symptom lak pa horak patang ngai matam da khoina identify to bongam horagadi matam chana treatment to bongam horagadi mioi du su
anaba la aroi la raga su yam thona recovery tawrani aduga mafam du gisu hoi kanaba productive oiba haidi magi employee toin toin na sin bai ji mo da su amang ba oiduine ba ko aduga productivity su handa duine ba duna workplace stress e phasna manage tawraga di yam kanaba aduga marak ta stress management technique stress management therapy dai suguma mayam je workplace adum training macha marak ka tawbi recreation activity thambi ba tiffin timing haidi magi leisure activity marak ta pibi ba ko sumaina tawraga tawbiraga di workplace ki stress khara di makhai dhyan dane na khanje so ataya top employer sing na pakhat pa yaw ba responsibilities or policies ha gidra kari atok padi lege hoji ki work place ki stress levels hanthana ba hantha han badana tana kano mental health se hengat na ba hade it's two different thing stress level piba ya bagi conditions mi am lege hengat na bagi employees sing je magi equally treat tawbi ba bias lai han bi da ba ko equal pay for equal work habdi gender bias lai han da ba ade same thabak torogo sunu pijana khara handa na pi ba mafam su dum laite habdi yaroi ba ko adagi di akoi different level da ngasai gi government gi level la yam phara ga su employee level yorok pa di different level lai khre ba koi government setup da har su government lai re minister level lai re director level HOD level employee level si yorok pa da government na policy program phasana da da su yorok ta ba ya ba employee level la na tra different level si da yam transparency si yam phasana lai han ba adagi di akoi kono mayam se staff mayam si da conflict se yam le henda na hona ba mogi leisure time phasana pibi ba ko nupi oiraga na mogi safety gi concern khan bi ba sina chingma ga sai hai gi ba mayam do aduga ga sai gi appreciate tawbi ba supportive environment o hen ba pesa ka appreciation hai nang yam phasana tawre pesa ka tang na traga su yam appreciate tawbi ba do nang good job am tawre well done do su hai bi ba ade sometimes festival gumba lakpa matam da se ngamaga di goi bonus ka su hek pithok pi ba gumba sumaina ko marak ta dum mi gi puning wakhan thogot pi bai tare kai gi no haraga akoi gi kaino gi workplace well being hai bi ko employee well being hai ba siga workplace well being hai ba siga chak mane ma employee gi well being lai radi workplace well being lai re workplace to gi well being lai radi magi productivity magi chakhat ba adum la ne mada dum retain employees retain tawrani aduga mental health na ban an mioi khuding mak employee phataba ngak tani haiba su yade ba apa mi mental illness na ba lei haizari ba ade magi one of the most precious employee oi ba yai ba mental health na ba kano se employee Nobel prize phang ba lady ade apa ba doctor lady apa ba politician lady mental illness na ba ko mental illness na la ba si end of the kano life na te haiba se khanga gane ate anaba gum ate atopa anaba da koin emphasis pi ba dumaina mental illness isu akoina mental health se maroina promote to biraga workplace ta mental illness lakta na hona bi ba the doctor workplace ta ngasai ju panjakre ko khoi je wis khoina matam je personal life pudi workplace ta khoina matam spend tor bisina bu hele haizari ba doctor adu workplace asida khoi professional life workplace ta mental stress levels yam targadi khoi personal life to affect tor kadra haina khanjai adu matang kitang pan ju doctor ko doini ga no haraga work life balance maintain to botam bata bane ba haidi workplace ta leiba stress to ngasa yam stressful oiragadi ma horen yum dhalap da zu madu stress dum pura ga lane ba madu stress pura la ga di horen yum da zu family environment su dum no ngai roi khana chaina ba ma dum tho ne ba no work life balance se leiba se haina ba hona bi ga dam ni ko khoi ke no mayam sna su time management khambi ga dabani mai matam chana lotion bi hora ga di thabak tu su yam complex tasks am lai ra ga su kamai tong kuna machit thugai ra ga yam line matam chana tawra di dum khara makhai lai dana last hour da exam ni hairaga March February March ta metric pekhana traga 12 exam leraga November December da like pa bhaura di mi do dum masana stress adum hena leiba ta bane ba sahi chupa mana ngasai proper planning time management tawra larik to chapter wise subject wise paraga di haying mana pekhana salak pa January February ni ma thoina tension leira roi haijari ma dumai tawna workplace da su thaba ma piba matam da phajana ko mana khangdab leiraga su magi mathak tongba staff sing leiri mai colleague lei edu ga tanaraga ko kamai tawsige tanara mai na phajana conflict leitana ko yamna social relations e yam phajana thamaga well being do magi mental health well being do maintain tawna hona bi gana ado hangjani ma question mayam la resu matam loi salak labani da the doctor ama oina doctor na kari paujil pining bage like to improve mental health personal level da hengat na bagi da kari tips lege have the doctor na thambiu
tips to so haizage do adui mamang da yamaro iba madi panja hodre ko stigma and discrimination ze Stigma, yeah. either in workplace or anywhere ko locality do ibi society do ibi workplace stigma discrimination lai raga dinga sa gi moi tholak bang amaro ba nai haraga so moi haido aroi ba kai gina one side raga di ma se thabak thadat pi be yai natraga na my colleague sing na handaba mi yeng yeng nen losalaga som tham gi ba ma ga depression na raga depression na raga lai grani my productivity lai roi adagi di ngasai problem map am la ne maduna koi mental illness is any other illness ki dumai na treat tawba yarabani recovery phasana yarabani se khangbiraga matam chana khangdoga masi layeng ba yabani se understand tawbiraga stigma and discrimination se thambidaba aduga good mental health lei gi hairaga di akhoi socialize tawbu jam changi ko socialize tawbai di amna ko yu langu hai bai wana te akhoi fellow being man is a social animal hai natra akhoi social well being se leina ba hona ba exercise yam phasana tawbi ba darkar lei exercise tawraga di koi certain hormone mem am release tawi brain da ko aduna akhoi physical health mental health ani makta ka nei proper sleep yam darkar lei sleep torka na pura loina pothari ni haksang je ko including brain aduna potha bai bi gyan mang bai bi te ko potha rest phang bodo adagi di nga sai proper diet se phajana chabi ba phai kai gino haraga diet phajana charaga di nga sai physical health su farani physical health ga mental health ga di interrelated ni haizari ba adugo excessive alcohol gumba drugs gumba dugumba da yam depend taw bi da ba phai si su mental health ga dum yam mari leine aduga yam maroi bana aigi limit se khangba aigi talents na kai no aigi weakness na kai no se khangdo pi ba darga leba adugi matungi na thabak paikhat pi ba aigi talent lai ba aigi strength to adu da sina raga thabak paikhat pi ba over confident oi bisu patte ai na haito po to dai nyam ai ba sari masana stress or hoi ta bani simya se tips kharani hai asi su lai ko adu kano masagi talent sidi yam wangzer qualification yam wang ga thabak phang da badagi sum thabak maza to busi masa matom na demotivate to busu si layam no mal haizer do adu ta suma hona ba dilep ta batai ko magi talent tu na kari kari to bai hai bu do khang hai singa tanaraga government gi thabak mak phang drasu magi on ke no ma hangdok pai dana du mai ne yam na positive thinking se yam na sagat pa mandar kale yam nungai je doctor na dongi yam na chilla matam do kai thopi dana impact news ki studio da election bi rapai da makte yam na nungai je yam thagat jaba phongdok che matang aswaida ngasigi episode asi loisalakle ngasigi episode asida akoina doctor degi kanaba mayam khangjan bada kanaba yaba tips mayam workplace ta hoigi stress level se kar maina handhan sige haibegi matang adegi mental health se personally kamaina improve tawhan bagi tips mayam doctor degi khangja hore mathangi episode ta laina atopa amagi matang da doctor anawa amaga puja duna lakchage hairaga ngasigi impact news na sandokcha impact health link for a healthy Manipur hariba asi episode asi matang aswai de lotion jarage. Thank you.